ariko umuntu ashobora guhungabanya igihugu gute umuntu asanzwe kuri message iri muri groupe y'abandi bantu basanzwe atakintu cy'igitangaza cyangwa gihambaye bajejwe, umuntu avuze iciyumviro uko kiri kose muri iyo groupe gica kiba icaha cy'uko yahungabanyije igihugu. Icyo gihugu nacyo gihungabanywa n'ubusa, asangwa akajambo kose umuntu avuze muri groupe isanzwe atabantu bari mu bwo ngo icyo bashoboye kindi atari byo basanzwe bakora, gica kiba ikintu gihungabanya igihugu. Ahubwo icyo ni cyitwazo bakoresha kugira bababaze bavunagure uwo wese bibaza ko atari kumwe nabo, cyangwa iyo yavuze ikintu kitabaryoheye bigica byitwa ko ari yahungabanyije umutekano w'igihugu. Umutekano w'igihugu usigaye uhungabanywa n'umuntu wese asanzwe arenganya avuze ikintu. Birateye isoni, ahubwo bari bakwiye kugira isoni ko bakiri imanza abantu kumva mwene izo. Urubanza ko rwacitse twizere ko bizoteba bigafasha, ngira ngo ko umukuru w'igihugu yomugirira ikigongwe ku cyaha atakoze agateba akavayo. Akundi umuntu bivuga iby'iwacu birasiga ubwenge, bariko barategura bagirisha amanama ngo yukuzana imitahe mu gihugu, ariko n'indeza ari umutahe mu gihugu kimeze ukuraho. N'umuntu asanzwe afungwa yagirizwa ibintu bitagira umutwe n'amaguru, umenga umuntu wundi wo mwibarabara yakurabye isura ntagukunda, acavuga ati bo wowe ndagushigiye kubera ikintu kiri. Birateye isoni nuko atasoni zikibaho iwacu.